recimo koji imaju fleksibilne kurseve, Češka, Poljska, Mađarska, oni sve imaju odgovarajuće probleme, ali oni su, kod njih je došlo do korekcije kursa nadole i u tom smislu, baš sa stanovišta konkurentnosti, te zemlje imaju manje problema. Koliko će to rešiti neke druge probleme, to je sad drugo pitanje. Ali to je, ja mislim, ključni problem. Šta to znači? To znači sljedeće, da ako morate da prilagođavate trenutnom stanju stvari, onda je način prilagođavanja iz više razloga, ali držimo se samo kursa, praktično kroz recesiju. Kroz povećanje štednje, lične i javne, i kroz negativnu stopu rasta. Guverner je Rohatinski rekao, nije važno kolika će biti negativna stopa rasta, važno je da se održi stabilnost kune, što je tačno. U ovom kontekstu to je otprilike alternativa. Koliki će to biti trošak koji će se morati platiti, to je naravno drugo pitanje i to ćemo otprilike i vidjeti u toku ove krize kako se ona bude raspetljavala. U ovom trenutku taj trošak je trenutno dosta skup, da li će tako biti i kasnije, to ćemo vidjeti. Sad, ja bih htio da govorim, pošto računam da najveći broj slušalaca i nije nužno zainteresovan samo za ekonomsku stranu stvari, htio bih da govorim i o socijalnim i o političkim posljedicama krize, jel? Mada u određenom nekom opštijem smislu to ima, to nije bez značaja i za ekonomsku stranu stvari. Kad je reč o socijalnim posljedicama, tu bih hteo da ukažem samo na dva aspekta. Jedno je nezaposlenost, a drugo je socijalna diferencijacija. Ono što se događa u recesiji ili u krizama kao što je sada slučaj, jeste da u prvom trenutku pada proizvodnja, a tek kasnije pada zaposlenost. Znači ima određeni pomak ili određena vremenska distanca između recesije i posljedica recesije na tržište rada. Prva posljedica je obično smanjenje produktivnosti, obično nije tako lako otpustiti radnike. Kasnije, naravno, dolazi i do smanjenja zaposlenosti. Kolika će, ta posljedica je neminovna, kolika će ona biti, to je teško reći, ali ako se gleda unazad, Hrvatska je već jednom imala slično prilagođavanje, ali u drugim globalnim uslovima, to je bilo stvari tamo od 1999. do 2001. Nezaposlenost je tada skočila za, ako se ne varam, 5-6 procentnih poena, ako nije bilo i više. Mada negativne stope rasta su bile prisutne samo godinu dana i nisu bile jako izražene. Tako da ako bi ovo bila recesija koja bi bila ovako kako sada izgleda i ako bi se, o tome ću kasnije govoriti, ako bi se izišlo iz nje na takav način da to bude relativno stagnantna privreda i kasnije, onda otprilike slični trošak na zaposlenost bi bio sasvim verovatan. Znači, povećanje zaposlenosti od 4-5 procentnih poena nije nešto što se ne bi moglo očekivati. I onda je pitanje kako će se to kasnije apsorbovati. Opet Hrvatska ima, to nije samo hrvatski slučaj, ali je u odnosu na svako na razvijenije zemlje u centralnoj Europi to izraženije.
Hrvatska ima relativno nisku stopu zaposlenosti, znači broj zaposlenih u Hrvatskoj je relativno mali. Nezavisno od same stope nezaposlenosti koja se dosta smanjila u posljednjih 5-6 godina, jel? Ali sama stopa zaposlenosti nije naročito porasla, jel? Tako da problemi na tržištu rada nisu mali, daleko od toga, jel? Ima i drugih nedostataka, ali ja sad govorim samo o ovome. Znači, to je jedan vrlo veliki trošak, ja bih rekao, krize koji, po mom mišljenju, nije moguće jednostavno umanjiti ili izbeći. Drugčije stoji stvar sa socijalnom diferencijacijom. U osnovi, ne samo Hrvatska, nego i druge zemlje u tranziciji, opet ja imam te podatke, imaju relativno nisku, ja bih rekao, ili relativno podnošljivu socijalnu nejednakost ili nejednakost koja se meri, recimo, preko dohodaka. To je nešto malo gore u Hrvatskoj nego u Austriji, a Austrija je prilično egalitarna zemlja. Tako da, i opet, u nekom normalnom smislu, znači nekakva normalna recesija koja ne bi išla sa nekim lomovima, onoliko koliko smo mi računali u institutu u Beču, ne bi trebalo da poveća nejednakost dramatično. Znači, tu je reč o relativno malom povećanju socijalne diferencijacije u smislu nejednakosti merene preko dohodaka. Tako da to ne bi trebalo da bude samo po sebi toliki problem, osim ukoliko, naravno, ne dođe, i opet ako gledate u kojim se zemljama značajno povećava nejednakost u primanjima ili nejednakost generalno u raspoloživom sredstvima ili u potrošnji. Vidite da su zemlje koje su prošle kroz, recimo kao što je Rusija ili Bugarska, zemlje koje su prošle kroz ozbiljniju krizu ili neki veći lom, posebno ako je to praćeno hiperinflacijom i tako redom, oni imaju jedan veći nivo nejednakosti. Znači, ako bi se to izbjeglo, to ne bi trebalo da bude samo po sebi veliki problem. Znači, ključni problem je pre svega na tržištu rada, a nije toliko, nezavisno od toga šta utiče mnogo više u politici, ali nije sama socijalna diferencijacija. Što se tiče političkih posljedica, ja mislim da je, gledajući ovo što se dogodilo i u Sjedinjenim Državama i na drugim mestima, pokazuje se, po mom mišljenju, opet ja sam nekada studirao političke nauke, po mom mišljenju pokazuje se da je moguće koristiti demokratski proces da bi se obezbedila politička stabilnost. Obično u krizama nosioci vlasti, ne samo političke vlasti, nego i privredne vlasti, gube kredibilitet. To je neminovno, jel? Oni koji su na vlasti, bilo da je reč o ministru financija ili vladi u cjelini ili partiji ili slično, ne mogu politički profitirati, ili bar ne bi trebalo, jel? U nekim normalnim okolnostima. Tako da je dosta važno da li vi imate valjanu zamenu. Prvo, da li je ta zamena moguća, da li se ta zamena može izvršiti, i drugo, da li postoji valjana zamena, jer ima okolnosti, ima zemalja. Recimo, jedan od razloga koji meni ljudi koji su stručnjaci za Mađarsku
tvrde da je